tukapam bajong kini pachuak lamalong Alliance Party atu men vote kire kamai tidengpo. Lang chuching baptis amanduli along Easter Sunday katalongpo. Namai belalong BJP candidate Dr. Tuliram Rohanga hinpen vote kire kamai kalnipo. Karbeng long arlu non amat rat ke theglong kang tangkring asong punutang ti Alliance Party lepen BJP Party hendo sonsi pupua party pusi tami arniwang ta vote kere kamai kibi pon pachimit me pin ason thak thaksi jang mi po chaklo ni phai phor ni chenthong lang tuka pam bajong kiri pachuak lamalong India Alliance Party atum pensi tami vote kere kamai kapedo pon lamang solom BJP BJYM Secretary Dhon Bongrung pet Japon si penangan ari sang huatum BJP lapen ASDC atum chingrum pet penduan thongkep susehem tunatum India Alliance Party along kaching bedu labang samai long India Alliance centong mandal Congress Committee mai pu mandiction ing tilapen centong APHLC mai pu long kiram teron alang dituba hinpen mai chari ponse mai pangchengpon labang samai long alo himan peng lakha pharo esira Krehini LAC Alliance candidate Bikram Hanse, Kursing Timung APHLC Central Committee Organizing Secretary Alom Rongpi, West Karbenglong District Congress Secretary Hemari Kru, West Karbenglong Congress Vice President Alang Litumpen, Misen Nalam, Rata Tumaphan, Chethan Ponsi, Misen Pet Mai Pachunpon. Dongkamukam Pen Sanjay Finti Report, Northeast Pay News. Nani blok ya kejuro pore blok yang kemudian kau bakta kau tulen dah 20% along deh 100% lah kau 20% along deh dari Saudi mana ni seorang por pina pada di loya por blok yang kemudian pamali masuk ke mana sudi ko ikhlas jadi ikut ramai ramai hana mana dorman itu masih itu future apa nohe jauh hana ni patela pini serap tu ya India lah dari jodoh lah por pini yang kami deh lagi aji bagi mereka so lagi anu si pergi anu si hiji ko pak purma de par si itu agak sampai ke kata ke pak rada tu doni dia prime minister kami mana pulau de rawan dia sangu si api pun kupre la bini pulau so mereka kon sar sampai ni tu api pun kupre itu ada itu itu kali kamar itu ada tu ya deputy leader of opposition ida apa gorok kubur Alari kami artikel dua, hempret hati bego bicara. Anta tegaklah itu India non next Prime Minister kemaji halak aku lihat Rahul Gandhi masih ni jelah, kan dia tapen, kan dia kami beri cingri. Oh tunggu, pulau kali beri. Tot sistem sah normal ke, keroi pa, mia sini jelah, artikel tu pukul alam ke, bare selalu dulu lah. Oh, batai di pola ni jelah. Nah, hutan itu kan, dua benda itu belum non pilih lah baru. Ini lalu kami kontak bangun itu kadang itu para klaim lah itu pahayana itu Karbenglong hempres panon lalu. Nasi, enak tu landing diri, tapi lah kapacun hektar, tapi nang dengan ceturun, laki harus sirat Krehini, Amri Legislative Assembly, MLA yang hoike, itu mungkin hai lo bukan pindah antek perang. Itu APSLC Regional Political Party atur long tangka maha awe. Itu long ex-MP MLA tawe, CM tawe. Itu long kedoge, rong rup arak mate mekar mithod rong asatun sili tum long kedog. Lason kakak sili tum atirpo, itu partner. Indian National Congress tum tame tangka maha awe. Alang litum tame ningkam kepre opposition lo lasil litum tangka maha awehiya tame pajir polo kajapat pajir poke itheven alam mohejong dathan lo je jongsi autonomous state le chapalomi sita ede dongle phelan le cheraiji sita idum esona bangke BJP aphan dapet direct jorla direct undet nang si idum chililo Lasok kacini ya teng pensi Karbenglong arat NC Hills arat lapen Assam angkang pi arat tum anda non cingrum lo nasi Great Indian Alliance isi non election seperti itu. Lasi laswangso Alliance pensi itu
Himonto Biswa Sarma Kachari ke Chokche hala tai tum terek unpo kar biang long lo tuliram rong hang Kachari pon ke Chokche ningkan cricket home alang li ke claim ke Chokche hala tai tum terek pon unpo lapen dak nang li tu Chin Phong constituency lo Awijit Kro dame nang li tum phanang ke Japon ke Chokche la tai tum terek unpo lapen dak Amri mate West kar biang long angkang MLA तुम के क्लेम के चौकचे के थे हाला समय ये तुम तेरे उनको लसीला West Karbenglong Lakha Haro Isira Krisi Rongkhang LA constituency along Amreng MEC constituency Nawai Bill along BJP candidate Dr. Tuliram Ronghang helicopter pe vote kiregamai ingnipo labang sa vote kiregamai along rata thingno kaning jepon ki vote hided lo polo tangte suri ke pa bang pho bang phia tuma phan beha bepar kapachuklem ponji aphan lak nia tangka pipa jer ponji lapen bang suring ko atuma phan interview hangpo lapen interview ki un atum aphan suri kep ke batanga Karbenglo autonomous council pen pipa jer don pobusi Rongkhang MLA constituency pen BJP candidate Tuliram Ronghang hin pen rata thingno ningje teka जाते क्या आप लोग नहीं जाते कोई हमारे नए विधायक उनके पास और भी काफी शक्ति हुआ करेगी उनसे हम आज आप सभी का होकर आग्रह करते हैं 3 महीना में एक बार सिर्फ हमारे इस अंचल में आपको आना है हमारे समस्याओं को यहीं पे सुनना है और यही समाधान करना है तो मैं और विशेष नहीं कहना चाहूंगा साल में आपको हम लोग जिता रहे हैं सिर्फ जिता नहीं रहे हैं आपको हम यहाँ से हीरो बनाकर भेज रहे हैं हीरो तो आपको हम परेशान करने नवाजुद्दीन लक्षा खान के लोग कभी नहीं जाएंगे काफी व्यस्त रहेंगे हमारे सीएम साहब हमारे एमएलए विधायक महोदय काफी व्यस्त रहेंगे और वो सिर्फ हमारे कपिली के बिठूर के और गार्गी आंगन के नेता नहीं है समग्र असम के नेता है यहाँ के इस कार्यक्रम को खत्म करके भी वो दूसरे जिला में जाने वाले हैं चुनाव प्रचार में तो मैं उनसे यही आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे इस अंचल के सभी सज्जन वृंद अपने अपने काम धंधा में लगे रहने वाले लोग हैं आपको कभी भी हम लोग डिस्टर्ब करने नहीं जाएंगे आदरणीय सीएम साहब Sonsi Jangmia Chuklo ni Pai Porni ni Jang Karbenglong Borgao Mati Lang Chiching Baptist Amondulia long Easter Sunday Katalona Jai Make Kibengpo Bangso Jai Make along Mondulia Kongchun Bang Monsing Tobi Lang Lipen Kitching Pen Kijut an Mai Cheribo Laben Labangsa Mai Kitching Pen Kijut an Arna Mahir Jumi Kiduji Apa Ruplin Teron Bipen Si Arna Mahir Jumi Hangpo Laben Labangso Jai Make along Kitang Sabnai Alam Thi Monduli Kongchun Bang Wensi Lam Jaipo Lapen Ajun Tuti Hek Bible Reading and Prayer Miss Lisa Ingdeng Vipen Barjupo Lapen Labangso Easter Sunday Katalon Pon Jai Make along Akinang Satnai Aram Malam Alangli Dak Avelu Alangli Phat Pathur Tanglo Galili Adet Kedo Ahut Alangli Nangli Tumalong Kaningje Kupi Lale Chimat Hatu Thapu Bible along Athe Ingwai Ponsi Kachup Hapon Speaker Mati Thanbang Pro Pastor Pen Jumisen Arna Malampen Kachit Tonga Rat Doa na Thanpon Lapen Bangsa Jai Mekijut Akadom Mekri Hansi Pipen Arna Ardom Ponsi Mai Pijut Pon Ikima Pangsep That Ni tumpini Star Sunday dak lang chiting Baptist Church to Monduli long itum Star Sunday pini palon ponong pemilo tema Star Sunday la ke Jesus Kristo pirthi munira papa phan ki pijok ye fansi alang li thing parpana thak thilo la pen alang li plo ni thoma phini thurji pu Good Friday ko barani alang li thilo la pen ke pini Bhomgurarni adap prang alang li thurji plus alang li pini labang sorni thurlo apen labang sorni ajai bek ni tum pini deng pon long pimelo dan itum program pichun long pimelo ni tum dak nang chiting mandulia sor long Te Labang Star Sunday nang talon bom se nang pesan se pining stami talon panong lo kedi talon pon long lo ke dam tang aning kan tan itu aning kan wang dala son se la so
group hade ke ni tum nak talon bom lo ni to aning kan wang ta son thot si pining da la puson sin tum talon pon lo nang li tum speaker konat pentong ini nang li tum chapapon ke nil tum speaker ke ni tum dak monduli si nili da monduli long dikon lo nili fancy speaker nang nep lo